Znači, sad idemo vlogat, samo je Luce išla po torbicu gore, ili nokte, ne znam šta je išla gore. Ali evo, Vanja se želi spustit na ovom. Ajmo ideti dok je Luce tamo, ajmo, Vanja je dosadna. Ne! Lina tu tipka na mobitelu, šalje svom dečku srčeka. Radić... Je, kako ne? Radić uvijek ima jedno to ista zlica. Kod njega uvijek isto ono. Ja vlogam. On idiot lijepo tu. Da. Sjedi. Baba govori na njega, ali nema veze. Evo moje pseto tamo, ne znam ako ću uspjeti zoomirati. Malo je loše jer je malo pojela ono. Ne. Tu gore ti piše ako ga... Da snima. Vlogam s ovime. Nemoj vlogat s njim. dosadan. Ja ću ti to brisat. Bruno, ja vlogam s ovime. Ja vlogam njega, on vloga mene. Ja vlogam Bruno, Bruno vloga mene. Luce, to ide na YouTube. Ne Pokaži se ljudima. Ovo ide na YouTube. Oh fuck, ja si presti snimat. Ne, treba. Idemo na kraljicu mora. Idemo, aha, da. Znači ovako, i danas je došao, znači nek vam Bruno kaže jer ja nemam pojma o brodovima. Brodovi su cool. Daj Bruno reci šta, koji brod je došao u Bašku i seriju. Kraljica mora. Došla je kraljica mora, to je jedan od najvećih riječkih brodova. Poznat neki nešto. Jako poznat. Svjetski poznat brod. To je svjetski poznat brod. Kraljica mora. Super. Znači idemo vidjeti neki svjetski poznati brod. Kraljica mora Pa došla u Bašku. došla u Bašku i javimo vam se od tamo. Moguće. Ljudi, Ibrak da je otišla. imamo problem. Kraljica mora je otišla. Idemo na taj brod, mislim ne idemo na njega, ali to je taj Cavtat. Cavtat se zove. To je neki, što je to Bruno, ratna neka, šta je to? Da, vojni brod ratno. Znači vojni brod, glupo, mislim to je za dečke. Tako da dečki, ako vas zanima gledajte, ako ne, Nema mornarice. zagasite kamere. Ej ljudi, evo nas, tu smo. Gledajte. Ovamo tražim. Radić. Vidite? Da, ali to nije taj brod koji smo tražili. Nažalost. Idemo u more! Idemo u more! Hej! Ok, super. Evo, gledajte kako je lijepa Baška. Evo Lina, ajmo svi opaliti jedan selfie. Ajde, padnemo. Predivno. Ej, super! Lina vozi moj skate da Radić ne padne u more. Da. Idemo sada... Sad idemo do zelenog svjetionika Vanja. Da, gledajte moju torbu, gledajte sad. Zašto smo pokazali? Torba. Čekamo tu glupu... Ej! Ne vrijeđaj, ne vrijeđaj. Kako se kaže? Kraljica. Mora. Kraljica mora, znači čekamo kraljicu mora. Vanja. Gledajmo Snapchat. Snapchat. Ajde. Slušajte ovo, znači, Brunova baka, kako kažeš, baba ili baka? Baba. Ona kaže katate blic Casablanca. Mi kažemo reci katate blic, ona kaže Casablanca. Znači, Brunova baka ne zna reći katate blic, kaže Casablanca. Snapchat? Ajde Bruno, želatina.
Daniel. Oni su se šetali Sad ću izrezati od i drugo vidjeli ime. su ciganku neku. I oni su dotrčali kod njegove bake i Prvo su je rekli, pratili. baka, tamo je ciganka. Baba! Baba, tamo je ciganka. Dobro, ja se ovdje zovem baka. I ona, Kako se i- babo? a Vidi ga, ne drmaj. njezina baka, Njegova ne, baka. njegova baka, dobro sam rekla. Njegova baka je rekla, što, želatina? Ovo je genijalno. Da, više ide prema prviću, rekla sam. Tuna, vidi. Aha, da. Znači, a pogledajte kako smo mi tu, znači blizu obale, vidite? Ovdje je Baška. Najbolji grad. Ne, nemaš za dobre hlače. I i naš prijatelj iz razreda Hrvoje ovdje vidio tunu. Znači A ovdje, ovdje blizu tu. mora. Tu, ispred, Bukvalno. kod ovog kamenja. Ili... Da li nam brani A Hrvoje? meni je prijatelj. E da, i napišite još u komentare da li mu vjerujete. Odnosno, vjerujete li mu? Da. Ne, da radiš lažem. Okay. Ej, Javimo se Ne kada može raditi. dočekamo ovu kraljicu mora, iako ja mislim da je nećemo dočekati jer je glupa. I ne da se čekati. Rekao! Ljudi! I evo nas, tu smo. Ne daju nam da uđemo. I dočekali smo i na kraju. Sluša si su, ali evo. Evo i vas. Sreća da mi je ispraznila baterija, sam još sve rekao vama. Ok, super. Ne baterija, nego... Samo, memorija. evo, žalosno je što ne možemo ići gore. Ne smijemo ići gore. Dobro. Uglavnom, Bokić. Ništa, vidimo se u nekom sljedećem vlogu kad bude nešto zanimljivo. Bokić! I was scared of dentists.